Malolo soifua o tala mai Ausetalia ale Radio Samoa. O toi tari atu le paramia Ausetalia i tua inga rei tua ngai e whaapeo lana whainga malo ua lele leo na whaatautai ne mata upe au whede marienga o sainia nei a saina male atu Solomona. O whaamatala le leipa ne marienga lea o le Sino Solomon's Pact o se whaia ina upito siri rea mo Ausetalia i le Pasifika talu le tawalo na rua o le Larolangi. Pe taifa mai le paramia o le marienga wailo ai wa te lele una ia saina i le Pasifika. Fa mai Morrison o ia salu i tawina saina ia na ngai oinga o loo whaia i le Pasifika e me se fo i le whaamai. Ta ua le paramia o ia sa fina wina le mata upu whaasanga ia saina a o ia fo i leo wato ia ngai umama iei whaasea e me se lapa mai le vanga whaupu whai le leiba. Fa mai la Morrison e ui lea ua fia wailo ai fo i le leiba lea mata upu. Wa ye nei swinga i tu la fono e whaatitau i close contacts po i la tau ni rofo whaatasi matangata e whaamaunia na fia le COVID-19. O whaeroa i le so i New South Wales e lava ia, a toa i fwoi ma Victoria a mata whaamamalu swinga fau de tau le ono i le whiawhiras whaere nei, lua spururua o Aparila. O close contacts o le amana o mio na whaia ni suenga po o testi a su taitasi a le ianga i ese mai ma le fale, pe whesota i fwoi manisi i whafo mai o la tau fale, pe o ngā ruenga maa onga. O le a whamatu ese a iainga sa tau fiaire a ngai o close contacts i ngā ruenga, ma isi fuafuanga pe a whaia whaamaunia wa a fiestasi nā tau teo mau whaatasi. O nisi a iainga e pe ona whaalau lolo o whaatuma wina pea e au fiaire alo fia o le a ngai i whale mai mano whanga lo tau si aitanga ta mātutua wha pe foi ma whale pui pui. O lo whautua ina foi le alo fia o le whasota i matanga ta mātutua ma isi e iaia a fianga tau le soifua malanoina. La mana o mia lavo na whaia tari fufonga i no fuanga i tonu i whafo mai o whale, mai fitu waso le sa whanau fu ese ai close contacts, au le ale to iai la lea tūnanga pe au le aspirated reverse nei, e manatu lau whai pisi nisi le whainga lea, le a fo iai le isi whaafita au li tele o whea ngai ma le tele au onanga o le wha i titi o tangata whainga nuenga. O walau nesi taso teine Tala Fou ia whaia se suinga i tū la fono ina ua a fia i se whaalavelave u whetau wa ina sa whao o ni mai se kengi o teine Tala Fou i se paka i te ia i New South Wales nei. Ta ua li pote le 7 News o le toa lua o ieta mai ta ina o swa ia Empasayed wa le ai ni whaasalanga po ni whalapta inga wa tuuina iai o na o la tausanga mai manatu Zayed wa tatau na sui lea whaatstau. Na stofu le vastar wairo ta ua na tupoide o swa inga lea i se paka i le Hunter Region i New South Wales. Whaelua i lungo le televise video sa puena e nisi le teimi na tupoide vevesi o vai ai le takiki ma tatu i se iturau o le tamai ta ilo o aafia. Na awina atu le whanamai o John Hunter mo tong fitinga ma toi te mai e itua i le aso na nafi. Whai mai Amber e ta tau na sui le tū la fono e mata upu whapenei ma whai ni whaasalanga i tu ai ngā teineti sori tū la fono whapea ma whaamuta i ia i tu ai ngā sāwanga. Ua whawhataia le tō tele le vave o mawhauwhaunga mga yo i ngā nisi o tamaiti sa iei se paka i le tui mātua sini ina ua awhea se a li i maofo iei ni tupe i a mulimuli a tuai tamaiti i a teia. Wha meira ripoti pe ama le toa fitu tamaiti na iei le paka a le i whaavale aina i whaamtalanga a le ali. Na tapu e tamaiti ata ma videos ma tuuina i o lātou mātua ma tuli e ilo e tangata na iei le paka. Ngo tuuina ai ma se lapta i ngā leo i mātua ma tamaiti i wha e tūia i a wha e tete ma mata i tū i tu ai ngā tangata whapea. E tali tonu leo le tangata lava fo i le tasi na i o foina tupe i nisi o te neiti le taulanga whaatau i Balrose ma tau anau te neiti e mulmuli atu i a teia. O lo su e pe nei nai leo a wa whaafetaia le ata mamai ma le mātala o tamaiti le paka wa le mawhaie na tau nuu fuafuanga le tangata e manatu le to tele e leo sa tangata le lei. Tala mulmuli e to lua tangata wa mōlia nei le whasio te tangata ma tua ia le tatui ina se itulou o se isi ali e lua sa furu whātau sanga mai uina maliwai i se whale i Queenselani. O leo na wala wane i le whale i Blacksland Court i le whae tua Gleneden i le asosana te nei ma maua atuaile ua mariu ma isi tangata e toa lua o lo o manunua. O se tina e lima sa furu tausanga ma se ali e lua suru tausanga le matua na awinatu le whanamai mo tong fitinga. Wa toi te e tua i la ua na tong fitia ma wa ta ua i li poti ua whai e morianga pe o na whae loa. O lo whae loa fo i li poti ma le Night News i la ua na awinatu le whanamai e taratunwina o le tina ma le uso leo le ua afia. O lo wha awau nei so e suenga i le nei fo i whala me lave. O tala nā le Radio Samoa mai Ausetalia mo le nei fo i awauri wha moe moe mau fo i seisi wha poponga i le taimi lava le nei le aso a tai au.
Whāsoifua ia.